Rena omoma niska biaya no ono so ma me bi ti Rena ase edi a week na maintain nka na me friend me offer say meti junior nka acho na so ne ko omo eko na vrango na ka che ne so okwa akwadware aba junior so ko yes oso okwa akwadware aba wa amba bi enye nsom nso na okwadware omo yes ena wa amba bi na me yanko say o train say wa amba nti wasan ba yes oba tichima nti we na me free school mo ba ye no na eha ma adwen nti me ka che me yanko say oma me ne nko kroni so yes me nko bi se me nua ne na fofo bia me ma de one obi edi nko ma chen so betu kwan nti me wofa ene me eko bupe in fact ho na me realize so uni sikampo na so wo ba bi da ye pa maami bi eton ne ma opon ye na me da ne table so ade chi me kwa me wofa ho bisa ne se onche me nua ne na fofo na me no mu nkodi nkomo me wofa ka kire me se enye bupe na ode ne ba ye na ye na vrango in fact ho ne ha me because one can't me yes ti me ko na me ko bisa ne na fofo nti ha me ti me yese me de me ho be hwima hwehwe me nua no na o se da bi oba de o ka so do ho hwima emwa ya be mu ni me pa 2020 emwa into obepe nkrofa ama omo akohwehwe no ankosi baabia anytime me attempt say on hwehwe me nua ne mame no then he will be in a haste like obe pre say obe hwehwe no but ekoda na eno so ada anytime me bibia mo say me uncle nti me hwe no me hwe me yes nti ha me so na me mame mu nyina firstborn Unianum ni nyina na epeni yes tina me nua na wayra no na obo me nsamra ne of me the woman king so me hwese me nua ne me a woman king na wayra na as a woman king I'm not able to do anything to help him te me sorry ti we na me call report say police station with a chima na me say omomwa me na me dem person be me uncle because me uncle na you reluctant nti yamwa me ne hwehwe me nua ne mame omoka chem say asem no so chair me this me ko frɛ abusu penny eba tajima protifo ne me pa chawa wa hansa headquarters mo say yes ho your headquarters man go see ni so office and patch me refinity da bay patch en chair let me say and was say so nti ko frɛ abusu penny yes me ko frɛ abusu penny mra ba me so asem ne ba ye no ada abusuafo eso omunim de ekoso it's like obia emfa ho abusuafo no obia emfa ho ntina me de me pa ne se omo beboa me na me di me nua no omehwehwe me nua na ma me abusuafo nim omuni omo ya re se me nua no ni ho me pa cho me ma me etri ba me ma me na epani yes anytime enti eche ye na me ka che me offer me ne madam for police me pa chai pacho me ne madam for bi ekasa oye police ni na me chechwe mu no se asem na che nti saa de a yemfa me nyanity pen ensan ko renew issue ni so mo report ye de a yenko bebe mo report ye no na yenko renew na yekwa yemfa obi a one ne ye age mate na me che ne so no kwa ye ntafo no so okay nti nata wo ho nti yemfa nata no enko to we na me call me wofa ho se wofa asem say na obi aka che me nti yenko renew case na yemfa atanko no ka che me so ade che a okọ na vrango nti eye anim nti man nkombra up to now onka ho asem bi minia no ata no so efikuma se bai ase like oba na ni bofu pa say no offer ata how many years almost 27 Jeffa so ya no about 21 yes please nti ni nua ne ba na nsen se no offer enko hwehwe ni nua no ema no nti omo frɛ abusua meeting na me offer share say obema misika na ye de abaha ya ba afie up to now it's like anytime obi be ye eager bia no wa yete say obehwehwe no but you kuni fie a obi akotena ase a na ada onye willing say wo ye da adwuma me pacho
me wo administrative office e wo Holy Family. Techima Holy Family. Me pachai. E na wa ata de wa yira no no so e wo techima no ndi o Kumase ha. Ono o Kumase ha. Are na ba ne number. So ono na ye nata. Yes. It is a say ba o ba no ba say wo fa no emwa ne hwehwe wo nua. Yes. Na munte ne nka. Yente ne nka da. Onkuta phone. All kono no kra phone, but the moment I may offer catch me so won hu me nua no, me friend is maintaining kada. On free obi anso da. Na amanfo ma ye nya ne ntie so mahu Nigeria, obi so mahu ni Kumase, obi so mahu no e wa Accra. Ba ibe pe nipa ma na kwhwe bia na enye wo no a. Nti me ma me catch me busanfo so moboa. Nti ma ye ntena asese ye omsa atawa ha na ye twen sa na wa mba ye. Se bia unua no bibia ye no wawu ana. Because I den as nipa no wawu a. So wo ya tapa no wawu bone saade a. Kebi obeyi ne ho kra kire obi in a dream and be something like that. Yes. Munya hu bibia sa. Me pa che there be. Ana wo ko Libya. Ena minim no no obi anso ene. What to kwan dia think wo be free o. Den ho free obi an ka kra do be free. Yes. Na me wo fa na sa na ni na me menti ase. Of an imagine number. Na vrongo no mo kwa no mo koye den. Me pa cho omo de ne makọ omo de edwadifo ene ma ne ko. Na yemre. Ne ensem fujiri asemini. Na asem we nya asem aye kra ho. Wo fa sinin pon. Abrantie ni. Hello. Yes. Wo fa kira me? Yes. Ma Yes. Let us say. Okay. Yo, unua ba o yini ni o Adazoa. Adazoa, Na me wa classic FM no. Yo, say de me was Sompa Kumase na. Ababa wa bi aba me friend Rita. Was so wo fa ase no. Was be ye mfie ensia ni. Wo ne na chiri ba mo ko na vrongo. Akra na yira. Ye nhwe na ye hu no, ba se wa yi wani. E de ne ye be ya fa ho. Ye be boa wa akra na ye be hu no. Ada woro ma. the patch of the What's it here? I see more from up room. I will form once. What can you tell of actually me? Ada woro ma. A form the oya some ya can answer. Kare ni me guma. What's the class at Batama? Wa family bibia. You more fast here or what is here? Wow. There is some more fast. Rita, what many must say here? I don't hello. What house today? Say, I Wafa, Jina Dano Kakra be mammy and Shadi, why? Dano Kakra asame soon. Na you near baby, yeah. So, ya to ye. Ah, 5 says I said, yeah. I said, more ben ye de bois. Ata, baby, obi, I bet me a reno. A dawroma. Okay. I know. More fast here. Minimum, I said, what I said, I can't cross it. I'm thinking that the sister I let you back. Come to a phone. How much about I know the ending in our catching. I could animate it room. The Atana narrate. Atana, why you are not in to. I'm finished room. I don't know what day. That man won't feel on when I put that on when you said, that's what I want you to swallow. My name is for the city. What you put on when you ask Echo Fanoma.
nkurɔfoɔ ka twu na ɔma frɛ me ma mente ase mepakyɛw ɛnɔkoro saa sɛ sɛ akora no wasamɔda sɛ ɔsɛ dɛ wɔfa mɔfa sɛ ɛtu ɛmi na mehwɛ university amena bisa no hɛ owie kwa bɛɛ wɔfa wɔhwɛ ne university ɛyɛ wabɔ waba so bɛɛno so nkyerɛ sɛ akɔlaa no a wayera no yɛmusa ho asɛm wada woroma mene bɛtena mekɔyi ɛna ɔno aro na kyerɛ sɛ rita sɛdeɛ ɔka wo nua atɛn ne ɔnyɛ sɛdeɛ ɔka no ɔyɛ akorabɔne ɔso ɔkɔfa nkurɔfoɔ cashew na ɔyɛ sei na ɔkyena to nti sɛ bi agyamanaforo nkɔ ɔkora akɔbɔ korɔ no ame abo no akunu kɔde wɛ a ɔfa yi ka sɛ ɔnyɛ na ɔno kora kye ne tu mu ɔtakyi man na kyerɛ sɛ sɛ wakɔfo obi bibi na bi a yɛabo no akuna no hello ai wɔfa yɛtie o ɛsɛ akora no ɛra mede kɔtakyi nti ɔmuyere fi wɔ no ana ɛka kyerɛ sɛ akora sɛ ɔbɛdi m'akyi ɛna na ayɛ adwuma meyɛ dɛ nti mene ta bɛyɛ ɛtuma ɛkɔba wasesa ɔyɛ nti ɔnyɛ sɛ yɛde ne ɛna ɔsɛ ɔfa mekɔgyere aba nso ɔfa no bag bɛ ɛbukɛ sɛ mekɔ a yɛtum na sɛ meka sɛ woni ɔnebii no yɛadeɛ nyinaa no mo so abafo mu fon abafo mu fon na fon o ma kira pe na o hunu wakɔfa obi fon wɔ bope hɔ dabi da pete ma nye bope yo na o washing base o be ya o washing base o tikima nti o mu dika ko kranka ko tikima na o ma hunu je na o meten ka se sa o timi nche o tikima ana o mu ba kama space do be na no ake no ho ne se ade ba se wi afom so fa de fon da ben o so fon de o fa ya che no ma kira pe na o mu hunu je kira se o meten se sa o de no fa de tim se no kre na fon bi sa na akranse a family ma fa de su mo kai sen no mo se 400 nsu o fa se minister ho mi to kan mi ko bupi na mo ko ba no to bo shi na ma bitia o su yu nti sa ta na ta be 8 months na 9 months se me kai correct sa dia ana ye ko bupi nti ko du ya no me mo kama da no fa o so fa me ko dira ba nsu yu nti ko to ama ne ko mo mo to kenten ni ave ya lo do awie ko du fi a abai to o tu ka bupo dada ko to abo fi a onu ma na obura na waka o onya ka bi afra na wafra ba fi ndi e ko do ade atia me ka no kwa wa ma musa ade on kita photo form ma na kira obeton ni hia ta no obeton e bo no obeton ndi fra wa ma ndi me sa lo bi e bi ya no muta o ma hu mo ba se o kumati e wo ka di tia na na ba ki to bo na chi emsia mo ba se wa se ya time so ba ko de order da na wo se da tuntum a no ye adwuma so so wa ni after 30 years bi 29 to 30 years so ta bra ndi wo mo na bra mfonso bi ani no ndi mi fura fa lo du ko na bragu ndi na bragu no ke bi wo na bragu ho wonyin ana mo fa se so ba ware no ndi o do ana ya refre so fa a ka after me na wo se o nu echi na wo kuma se there is no the number on the phone get the phone the number no say number of friends of fra enko o di bi phone ni pa so ni mo no o di bi for the friend nso o friend o mi sa won ka be owo na be wa jina kwase won ka ma minti ndi mama ya wa kai no kura akura de pimi tin ache o be ke so wa kra bi so o chi aduma ndi chiri so dia ma chira a me ke ke hunu akura kwa ya we chiri kan na wafa asem ni ba sa no mo report to my police
to put him in report to police. Hey, offer. Only offer say to kwan. Wa kwayira. One report to asem na police. I'm in report to police. Eno de wa anya ade. Emfie nsia. Yesi obi be wu dan achi a wudi mpamuda. Na only offer say to kwan. Wa kwayira. One report to wa anya hwe. No, free I thank you. One word only 2 coin. A 2 cats were free fear. Dear walk and on a walk. Obi anyhow. I would dear dance yes, no credit your walk. Yet, you know, someone out in 2 coin. Dear penna, one ye baby salmon. Tis all cats or crowds who go direct any other than a dance be any. So, dear Mitchell. It is all report to my police. No way you were near there. I was shot. It was free for baby fiancé, Yantin and Kanda. Obian friend man and Gorda. Ah, offer. Now what's your say? Send one for Obia Granny Abbey and go by friend. Sir. Offer there be a sermon I see when ye. I say, I when ye power down. Yet to me, Yan Trasa. I say when ye because Ghana Medemukrano. So be Rata in Fianson. Ya it to me and a year. When you fiancé, I year said. Ya krata na chi tie to me myself woni wo fa se to kwan wa ama wo si won sha eti wa yiwani one report dabi of a wo ya mistake eti dwene ho bio ni yankoye case na yan san hwehwe na fe ye hunu de atuam adawo ayo mame de awo fa aka no wo so nua na me se wo ye wiramfo niam abasa basa wo wi ankrofo niam wo ye se no kure. Yeah, no, it's stubborn. No, it's stubborn. Yeah. And you say to me about saying so akophobia de me abu na kunu. There's an example. And chair na 29-year-old guy be ewu wakra. Na opon adwuma okofie 5. Adano ebo no numa won kofie bushafo ekohwehwe no mu say or the motor any accident. Nti me say se menua no so I stubborn so I born impo na yakunu mpa at least get better. At least yakunu bi da. Yes. Yen hwehwe na yemu se be yakunu mpo ana be one report one yawe osu won sha wa free fie sese. Now who koye case so take my police force assembly so tell eti kwa fra busa pani bra na wa busa pani na kro amane. Yes, men are not on in the busa pani. Now what catch it? Yes, my catcher. What catch no this is Brita. One catcher because I'm more head them more for bay. Only head them more for bay. Yes, so much your family. I see a channel. Mr. Champo, me the name be say. So family that's it. The chair tie for ni ahwefo. So family ya bibi memu ha say ana ye Ghana fo. Ebusuasem no ya na yakura yapese yakura ebusua asam no ne kana ya na akwakoye kana ena sene wo si che ninsemu no papa no maame no wuye no ebusua no wo mu anto enkola no antwe wutimi wo se papa ya woka ka ediko na vrongo nya asam keto o woka ka ediko na vrongo odi ahwe wo mochwe university ne che se waya ade wo doma enkwada no lemom no wo ya ye emfumso empre bebre no sa woti abusuam na obi esuba bi wo write no offer edu ba bi na de asem na eba akwada no ye stubborn wo kofa nkrofo niema wo kotua ka ye chi no ye ni se okobe no edu ba bi na se na ese wo ye fed up no mani ade na at the age no aya no ye 21 aya wo so kodwira ba ne de na nka wo nsha senya fukubo bi na di ne ko pie ba bi a but so mama esem de esene wa unim no no esem de edum pempenso bi na ukoye ne bi aya emfra ye betimi abu aku ye betimi etu abu pa nkanka wo ya efensa brantie ne bia wo nsa ekokeka bibia na eno no krampo ne se abu na wawu krampo a at least yamamre mu no ene sene awifo ye tie no enka ne saman ebetumi atoso daye
obesu obi da ye no ne ade abrante no de bibi enka makoma se wo nwuye na ebia na watu batabi anase bia wako baabi anase bia ne abrabo na wo bon ensi ne ye nti bia onpeso obi hu baabi ya wo anase bia tesa na enso so no senka papa no epagya no ho na ogira so dendenden sisiesi ni a nka ehu baabi ya bia nka asem no akwakoto minimo bia wo ebusuemu a first one wo yira ye ekoye yesi yade bi ba no so ana wa yira no woko ebi emfie na ebi no aba na anu ya woko ye emfie nsia ba ye hu no so wote ase so wonte ase betu di wo ya brante ade bia eni so betu so ba se afukubo betu so ba so se ebi so na amanfo kwan no watubi ni bia yi ene bia sei enti ade na so fama aye empaibo ena amamre mu no techima so de enkomo ya ade enkomo wo ko ekofane out from empanimfo a wo nim de ahemfie kwampo na ebetime yi bibi na yeso mo hu se bi otiase na se bi ontiase eno sa no nka beboa ne mom se ababa yi be fa papa no edi na suo no mo asiu se wo suspect no ne ade no eno so no ebe ha dwe wo abuhwe no mo kakra enti ye se no ne police no be ye no se ye se nyane asem ne dia ne wo mo be ka no ena mi se investigation no ebe kire ama ye tumedi so tinaka kire ma se onya abotre onto ne boase na wo hu se tema na onua ne papa na papa no wanya ne bone wo ye ne bone a nka obete ebi na ohwe ne yi na nka obete ntwe na ya aba ye nto boase eni se mpenifo trase ne ya kan sem na ye di ye ato ye so ma me da se yo baya my lady me da se pi na asem we na kwaya asem bi a ne kan kana wo fe ya ye kana asem sesiye no wo famfa ne se obi ba ena ebi a wakɔgye no ne ne ye adwuma ena one ne kɔ kwan so na obi ba na ama ko ba be kan na no atomate na fie sesies ka busua no ohun ɛhɔ no question mark esi hɔ no enya asem ketoa enti wo fa enwene asem ne hu bio se me ye drobani me kɔ kwan so makɔ akɔsire obi ba wo de fa ne se nya wo fa ase no koraa makɔ akɔsire obi a onam ne baa bi na me ne na bata me ho a me ne ye madwuma yi ɛna da koro kɔ kwan so wo nko ana aptu kai bai nipa koro ne nka ho kasa me nka wo de te Ghana didi oh my lady abusuanim bi wɔ hɔ a nipa ba ko bi koyi ne ho adi se me de me boaboa me wo fa asefo na se odi nsem hu na yentimi nka ɛno na ama se esi esa ba beto so asem we kuro bia nka wo fa dam kanye se wo se ogina afuo mu a wo se wo do so wo ye de ben na abusua na madi omo ho yaw kakra sanse mu ni mmofra e wa abusua nim ba ko se esi esi ni mu hu ne da se nipa kro ni tu anamon a the last person ni tu kwan a se esi esi ba ye hu no oda so na mfiri wo didi wono de ne yire ne ma wo ho oye oke emu ba akokora anyirai ye bisa enye saa bre na abebo akwada na power sa akwada na onokora na oye remfo na ofa obi ade na oye sei enye nne wo se sa ni sabi nipa anya konfem nipa nye dwan nipa ye nipa so far as nipa mo jagina ne mundi oye nipa enti nipa ho asem ka no ade bi a eden enti dia wo fe ye se na no onye na no ofa obi ade na ye ko ha na ye ko obupe na wo fe ye stories says yes the last person ye hu se nipa no won nchen no regardless of nimfie one obi ba sa na make obi ba na ofa no a se impo nipa no won fie aduanan kra na abusua ho kwan se wono mu busa wo enti no wofa onko no nsa mra bio na wonya apawa na obo na wonye na nasefo sister isusu abotra na wo so wonya asem wei eya asem ampanyifo na wo so mo hyeda etena se na wo muka ha enti no ono de wonya abotra wonfa ne se oye ba waya ade se wana so kora waya ade pa because obi a okokai wo didi ma obi didi onye nipa a wo se odi ne ho agro twa waya ade na emom abusua ni mu mpanyifo ntena se na saa wo fa kro no wono mu misa no yie na afa omunya omu investigations from na posifo asem we posifo mrem senia my lady wudi kan ye ya na ebe hodi ne custody a oma hodi ne custody no ma hwehwe mu ye na se esi de my lady enye kwan wakora medase pi nyame nsha papa na yenchia ye tifo ene yahwefo nyina
my lady edin kan of our say process for chin and anim ye or see a channel I anim ye I was say a ray quack when my lady case when can you touch my case maybe a case in the sea a one or say oncologists are complaining 6 years one offer say a year juma wakwayira say ye kuno si aye de wonanka de muaye ana de wako huno aka beda na ka beda be ke kasa nsensem wi enti wo se malady sa malady wo fa debi anu de debi so ya kraboni a wone ne nam wo ya kraboni no wo tachi ma ye chi na wuyi no no onyira aye wo odi wachi ko no akoyira enti wo fa wo se ye chi wo fa no fa nko kire baabi a no ne pakeka ene baabi a no odi agro no o ka so onyim no so be ware no no nko kire na malady e jani say 6 years onu a wontu kwan kra obi yo no mienu ne koi malady na eto so be abusua awura yi firimu no eya na yenyai se bi wo obi nsem kakra na odi nsemu na ye ka che na yisuro ye kan wo fa kakra won nsem otimi ehwe mpanifo wa abusua nim enti aba eden si ye kofro mu enye no ka so ka cha abusua pani say wo hwede ne wo fa ne beye emfiensia enti aba sere se awura yi wa ya de se watu anamon se wo fa se won kwa kokro num penipa ka ho pemema ka ho ne kology complain ye complaint ya wo fa se bi wonya akola biem eya wo fa na se bi obetete aduane ahye wanum enye no ko ya protofo so sa je ko frem malady wo de yenyi tachi ma protofo no mfirim sesi ai bupe honom na asem ni si na vrongo ho na asem ni si enti ho onko ompani panko no ko bona mane ni invite ofa no mra ho no mekira yonkofo a se malady nye ka ba ko na ya adwuma ho ka bebre na eko enti mate fo ni no mutimi ya na mfofo eye de na mfiensie ne bi da so da ya adwuma ko ebi da so da ya adwuma ko no mumisa bisa asase mwei 6 years ni abema bi se die ne si adi fo betima ya se adwuma we nyina enti ofantra tachiman so wona fom se ne wa hunu se nsu ototo enti odua ne bayire ne na buru dabi e wo se prosi fo che no enti maame we nya abusua tetemu ana we nya manso eye mogye mu asem ne ka ye wunua asem ne ye ka wawu a malady enti ase wo ka wura nke ne won fro ka ma ha wate se sebi se okofa obi ade ne yakuna sebi kromfo owu ne nsa no enti se nke yakuna onim se ni nua ne nkra bo ne sem na ame yakuno wote we nko onwene ni nua ne ho ana so wote ase so a baabi onam bia ne picture ne da TV so yi wa wonim abrante 80 sa na dodo na afre no nyesa 80 na fe wa wonim bia no mum kan kire awura na ze na ni abre ohwehwe ni nua 6 years ndi malady ofa ye wi a ye ne akra be frɛ no ye be san fro fa kire me mo mo tachi ma ne mo nti so nyira mo kan kire fa kire me se nani tenanya onko ba bia wode ne wo fa ase ne koyom koye adwuma no no onkoye case na malady ya na pese mbisa se prosi adwuma ne duru ba bia minnim de nipa ne biso ya ho pese o mo kire awura ya tua na mo ba police station mami wo mru 20 years o mru 18 years ontimi nkasa ma ne ho eye nti wo si ni nua ayira 6 years no ba wo si asem so sene asem na yayi dwanchi ne ye eye di asem eye buo bi na firi soro ba eye krata ana wo fa no aka asemi ama wa tworo na nipa obebo mu di wa invite wo mu sa asem awura ike sa na te ni ehwe kwampa de be fa so so sene na so sene ne sesai aso sene ne sesai prosi eya mo tatima prosi for hensa baabi a mo wa mo ke kasa mo nsem we ne sebi si adi kura asem no ko si nanim no wan kire prosi adwuma no se de si ye no mami na ni abiri na nko badwa atoama wo se kokofra wo fabra na asem no so che asem na wo kan za enipa yira 6 years na se wo se wontimi na woda wona otete watua na mo atua wo huni nua no na nka wo sebi wanum asem kura be me na recheche sem sama minya botre be ye ho adwuma ye be hwe kwampa be fa so a ye be hunu nua na kira kwa ma enti ko obai o ahotoso se prosi for krata na chi na obai a wo se ko na asem so sene ho asem na ye wi ase enne so sene no awura tu o mru 20 years eye na obeke kai kasanse semi na ofa kire me malady ofa kire me nani tine ye wo se awura ti mi ye che no awo se ye che no no nko kire ba bi o pake ka no ani malady mon keke kasa akokɔ nye nipa nya akokɔ ne atwaniti ewu sebi Ghana mra malady eti akra so obi awia wade wonni kwan sa obu ne ku no
enti se nei wo fa obi ade ana o mabuna ba bi kura ye bu no enipa wa danse asem bia ni wa maladi esia na so pemu nkyeremu a uhunu enei maladi yesusa enso ade bi yesusa ne ye bia ene ye da so de kai enti de asie na ede enipa bi wo a o mekai sa kra ne tiase obehu se watu kwa so koli bia bi obehu na maladi midisi ne eti yesre no de wadwane no wona ni ba bia wo hye de wayira wona ni ba bia wo hye yesre eti baby a wo bia wo nuanu mu ani abre ye wo mu su yesrew baby a wo bia brefie na wo nuanu mu hunu se ebi kura ho kire bi na de wasie se yade bi na abɔ se de na ato wo nuanu da wo na ye besre eti baby a ne nam bia nya sa ne ani nuanu abusua tena utu kwa afafon frɛ sister me kwa hase yaba enei wo ma sister pani ana nisu anu ote ana wo su sese se ote ase a obagi boati na wadwodwo abogisem ana wo nam na abusua tete enti eti yesrew baby a wo bia no awiai wo a wunma branch e kana asemi se wate ne ho popoye bia production line da so frɛ na maye muaye na awurai na komanto ne yam na maladi se ye jani se ye awurai obesu a se kwati se ni nua ne ni asase sukura ebi ankobe ye okay timaladi me da se pi nya me hira papa yanso ya da ase nti na akere se eti obia wani atwa brantie yi so sa talk show obia wani atwa brantie yi so production line da so mo friend no mai na sa picture we so dia bram pa chew maladi de onim no nim no 6 years in the onim brantie wo no be wo no so onam nkran so onam kumase ya se libia ibia na gabon ni ade a enkrofo e omutime fa fom ko ne ade bu an wani atwa no so bia na okope bibi na abafie ana wakwa kam wonnim no ho popo ya bia frɛ na afie hunu kwampa amale de de fa so 6 years obi a onim ne bia ohunu obehu ebze maladi utia ze brebi udu photo to so satwa na wa achim dan photo no chese onipa ntimi hwe photo no abra won kasa yewa ubehu se yewa enti sa 27 years nei na se 21 years ade wonim no hunu obehu no enti yesre tiefo ne awefo se omumu ayo sa akwa no so na abusua so akomanto omyem no krepa eya rehosem eti me reta the person o trant ni so na o plead say ebi obi ani atwa wonua ne so a onye ya dum abusia for ani de ma so obi ani atwa minua ne so a ye frene Nathaniel Atajesi Jr. Dodo na frene 80 mesremo ani de ma mumbo ame na me hu bebe o hame bebe is like as my relax bebe minua na you say yes me to me na hwe I'm helpless obi anti me mo me Ghana oko police station esusa Mr. Abusiafo ne Ghana maifo Mr. Mo eti system ni ata Mr. baby a wo bia so te me nka so Mr. ani die mama yente wonka se wo mpeso beba fie na wo bo bra ma wonua mo yente wonka wonua mo yente wonka Mr. wa ani die mo medamase enti rita wonua no nketo na wo ma me fi no ngo nufu an so mo wosen me pa sure I'm about 22 23 yes almost we no obi anko school me nko na me koye why me mama no obi anko school adentia it's like me mama who you know omo be ye stubborn ila obi ane ne dey actually abusafo eye bi na so ase ye no me mama no menim na mo papa we me papa no responsible ememe bi no obema watumi ni oba wo ntafo ato aso 3 ken shira sei ba kan na tumi yawu wa tumi ahwa wo ma no o ware bi mpasho dabi wa ahwa mo nso dabi na me yanko bi no wa bruchi o na hwe yen nyame shira no yes ono nso me wi ss no nso oguye oh
And I will fetch them a bit to us. Yes, and abusuafo for me school na me kɔ na te sɛ ɔmo ɛyɛ susu abusuafo me na na mmorɔfo nyinaa obia yes no obia boa bi me na na mo nyinaa me do obia se ɔmo ayɛ adeɛ no obia nko school not even JHS obia nwie JHS nti ɛbɛyɛ ade so ama me se enkransia so obia anko school adaachi ho bɛyɛ mɔbɔ nti ɛwɔ sɛ mitimi kɔ school me so me kɔ school no ɛkwan so me kɔ wo yɛ. Now, so me catch them, so me ma anything to stop me from going to school. I was at least me so meet me boy me nyamo. Me pasha. Pasha 9 years. Beman wa malem. No. Me pasha ma worry no. By saying so marry. No. One men who am bem. We are watching so big school. Yes, me go school mom boy ombe wu ye. Ombe wu ye and so me say no. Me na no boy me na no wo me mama. Na ohwe me pa. Obewu wo kan so me say no still e was me call because in crazy and the back ground go school china bi so bi che sweet by if ye na be dwane yes e ho be ye mobonti was at least kwan bia so am fa ko school na SS no way me patch me call Mount Camel Girls Senior High. Wow. Yes. Sister Chika. Yes, Sister Chika. Yes. 2 years now we Mount Camel na ko me call a University of Education Winneba. Yes me call education nti me nutrition kakra nti me buy na me de fa Holy Family. Me be internship. Me with the senior high. But now say me this come nante say make me feel kwanwa. Na me bre. Into me say me national service me with the senior high. Me nutrition kakra nti me be fa hospital. E hons de ni me feel kwanwa want me fa car. Ti me we na mama me extension. Into ho na me da so nti me administrative office Holy Family. Madam Katie mom. Yes, Pastor. So there's no in charge. Yes. Okay. Nyamisha what yata. We be say two obi for. Say obi be ka say na me ma me ewu na me ni boafo e na wan hwe story wo wo kwam plan so say still me ko school. Wo de botaye bi esi wani so. Na no ne ade a esese emabu no musua. E de tuo mo fo kakra ma me wate. Me ba share. Me swe me nuamo emma ne emema nyina se wo ye determiner it doesn't matter bibia ebeto wo kwan so be mpempe eya mpanimfo ka se akra ma me wuja na ne papa wuja na eya ahaban a eta omo so no eya na a reduce into omo ye abrabobasa no eye adwen me ko school bebre no mkeka aye omo sa bayi form pese me ko school ba kwan so minime me ka che mo se no me ko school se wodi tuma me nana ne ka asem we so oyofo ye wo no na won so wo ye ohu bi ye kan se mitimi ko school but emra amani me ka se no ye na wo se me wie school mi na fofo awie jame but me manyi se na fefofro nsa me to me de menyi se be ko school me de koye tina me nam kra me mpeso bi bete se menyim na o masri miti me hu a obi an maka de mpacho menyim o mo se wonyim na wodi abos ko mi se no menyim na so menyim de mepe nti bibia yeso wodi bibi besu but wodi bibi besu ani so determination is the key and relax bibia betu bia wo say wunya ahoden na obeko akwanim and being assertive and positive mind so odwen adwen pa bibia be ye ama as they say you are who you think you are. You are who you think you are. Me catch them who say, even though me ma me ewu, now me ma obi enhu me, say me e janka. Or cranka. Me pasai. Hey, one sham. No, but me ma we one year response is like one check jate. Not only been one woman and not. One year not drain. It's like only serious or no. Yes, no, but radio or Jaya ma abusafo because in maybe meeting post what can say you pay abusafo there. Ma your call ma abusium. Aha, and 200 who be yes. Yes, matano or botry. There be a cranker. Ena ataba akonso ewo kumase owo mates odi mates ena ba akon ayira ena nketwa no nso ba akon eye adwo magazine ena oba no enso epam ade osua yes why
at a wire dear. They say they hope a responsible man be. No worry. Yes. Now, quite sorry. Me passion, me committed this. Oh, there be was St. Paul's. St. Paul's. Mpasha. At a radish, what it? Pasha. Near the Bible Tower, which is a tower, some quadia. Sompa Nkomo get results. Meaning, say, you did not too soon. Social media, no, a beck into your beck, no. Now, also, I come at least. What to me, I say, one make efforts. But as said, you did a more bush penny. Almost sorry was asking you. No more from or fan. No yin some because nipa nyabua ni ase nipa yira onsa so pie no mai eh nipa yanya ne sa what you nti yeda ase me da say it's a privilege and the machine na me insure pa no classic no na what teach me but there be na me wakra yes me anti beat net nkaba mete wonka yes mete wonka no kwasem yes you are a great woman ya bro chire for Mr. America for am here responsible mama wale me be ma me what e wura papa no ene kasa hips so die jai ne hips bi ekura no fe ne to abon kronkrua fe ni wo fe papa ne hips pa September 2 no why na dwen bolan fo ka me ma ne be wale ne ma abai way from bia wo de te ho pa papa bi Nicholas Asante ono so awale kanya sa ka commander say ke fatano the size case number 2 ana ayi na na free ba he en crying ACCRA Accra bubu yachi ati say the wudwiri da guru bubu yachi why no abane kuradu Reverend Isaac Kwashi Kwansa ayi no eh kaswa osofo kaswa atiatu God kaswa ni yankan kase osofo akofri kaswa ase obepi honye mame ana adan why wani maboma badi abase rura tuani etesai nyame adom ho ye ma wo ba yeso yeso e Bible Quran and focus ya kasa pre kushina kubodua any cross opede pacho me pe Bible wo ba ya sorry pacho me free be ma no oba me ma no me de me ho ra Pentecost yo praise him hallelujah I'm a can fato Bible so na bodi eyame ana ayi eya me ana ayi inside the Bible so me inside the Bible so sa asem american trodo me ndin tro nyame boa me order asem be na dia be dawo pacho Reverend Isaac Kwansa at the age of 11 years and someday me wo fie no suma mama bi wo ye fie ye friend na esi na obefre me so Isaac see me be hwa ade ma no nti me ko ye no ode me ra adan mu edi cane egina me so di blade twa me nsa edi me nya mo japam na o ka kire me say me ko fie ama me mbo ebus me mame tobo now how many years 11 years ena Reverend Kwansen esuma afia mefro na na mo ne kwaso eya oba ye fie ho obesuma suma ye nso wo ye mame na satam na no e sofo satam no ndi sofo ena na otimu area pacho me mame aboa ne da nti wo e bra pani a otimu area ena osuma afia mefro wo 11 years pacho yo to aso so me odi wo kwa e no twe aba odi ken nankasa na odi gina me so say me family sant ono yeyere me nsa no na me mpese me because of ken no dey twitwa me nti na hu bo me nti no or the blade ne twa me nsa no so twa ne nsa no ka say ne obeka bia no me kan di nechi nti o kan say me ade we ya oni me ye no say me nim na me fa dechi ana ye ntem titi a either say me wu ana say me bodam me bo ma wu fo nso amane a ne say ya na ebetu mi nti hu bo mi now how many years pacho na we nyin by on pese ye be hu ni age na nkasa
Nti me on yes ano ne me edaye. Nti me patron. Na leve dokro na bi. Ne mo Patron me no obi anya bibi sada mo. Na anya wo ya. Eye me ya nso ehun ne ntimanto me ambo me ma me mu amane. Leve. Patron. Let me Nigeria. Oka wa no tu. Eye nkra ma be. Mo nyina ma mu prime. Leve wa mu prime. Ai di ageno boko account na anwiso. Nwiso materis. Oko e wa mo ma me amane. Cho ehun ne ntimanto me ambo. Leve see for mo to me nante. Me nanti boko of. Why bolege? Patron. We bolege. Hey, what's off for kwansa? Asemu ni fi. Na asema be fi o. Etu wie no se wo de brebre ko fie. Patron. Wanka. Patron da. Yo. Nte edide mo na obeka che me se me nkoja na tema. Na me ko school patron. Me ko school. That time na after na ya call class 6 in fitiase na oni me dwane ko she tema. Nti me wo fa mo ni me ma me mu ehwehwe ya ekiro mo bechi no. Nti ye bechi no ode achopa ebe mu ma ye belin. Nti ye belin no san be that na odu tu kwa na how many years? Na 11 years no mo. Na papa pani mu sa na tu kwan e ko she be bi no ko de da ya. Ena mo ba ye ni jam. Patron. Ka say. Nti me wo fa mo ni na de omo hu re mu no mo hwehwe me na. Ye chi no. Nti eba ne sa no osan be dada me biom no ne me koye. Nti osan no ko he. Osan ne me ekọ she mu sa. Na di nti no fra wa na wo ko. Because of ehun na ewo me mu ni nti no na me nso me soro. Nti eba ne sa no na danfo bi frɛ me maame beginning na yi no no ko na danfo no ho no me refie na danfo no frɛ me maame no ka che maame sɛ on bisa me sɛ bibi ewo me ni papa ni ntema na sɛ wadwa no ho ade na afa ne tirim bisa no patwan na me maame bisa me sɛ ni ayesi ni o nti enum no na mitu menya akukudro na me ka che nso ade a one me ye nie na na danfo no sende wo se yetena sina ye kana se ne aye ye ntumi nya ho hwe nti gi se one metena eno na nam so amisa edi ne koye by one me fa nyama bebre mu nte wo ofa mechi ko wo mechi ebe nso wo no ma intoma ne nyama nkrofo de chemin o ka kire me se me fa mboa no no fa nye me ho ade na like me fan support no nti nkola ne na me ne wu ye no wa ma me ntomada mo say oni me a obaku 9 mema 7 ma 2 uti we patron brai na ha mu ye ne de penino how many years patron penino 29 July na wanya 18 years. And one more to so last one is what say. Last one no 5 years. Hey, Reverend Kwansa. Na mama eh, posuro mo 2 ma de kro. Wo sa anyam? Patro daddy. Posuro mo 2, wo nya bi. Daddy e be shon sam. My me e be nso e bo me ya rent me ko yi. And one so mpe rubber. Rubber no me sha ofa kwan be so yi aminim. Nti wo be hu ana ye fun abatom. Wo she ma de ni bi. Da be omo o she patron. Wo di anu ayi. Patron. Hey, Abraham paso for na hu plan. Bali ni yasa mkitu wo. Omo wo strategy papa. Aso for so hu plan tete condom anu. Wo tene te. Kasema me. Nti ebe anisa no ntoma bi a me konsu pa ma ye fiera na mesi o me mpese mediska no nti me di beto bibi na me di aye nkae nti me tontoma baako nti ewo mo a me bibi sisi me so se me bi e ko lakne so me bi esu na me check nya me check mama hu santoma no wo bag ni mu oni me ni na hwehwe ntoma no wo dan mu ho ya hu nti me mpo de me tu ma adwen mu
sa ne 1 week time na nkrofo bi be bop no mo sata no no ni fie by ne brother wo ho no na me ko frɛ ne bra so mesrɛ na nkrofo bi hwehwɛ ne nua ne nte oni onte je so obaji ne mu mame na ne bra ne betena as me so me betena as omo ba omo kita ade wo rubber mu na omo de ba omo bie so antuma na me ne mekunu ni na hwehwɛ wo dem na yes antuma na omo si wakonyim omo ba owo form 2 because of enunti wa say akola ni school nyinsen aba na ntuma odi bedada akola ni nie nti me ka cho mo say ntuma no mpo ya media o patron patro na ye ko asori aye odeni no wo mu sese onni mu nyame adwuma no nso no wanye I say we jai onye adwuma ba na dan fofo no mo ko school ni na ye adwuma no atopane draws wonti ni nyame adwuma se bi sofo na ha mu ye ne desedi ade no odidi ma you abasa ena ase ko ya ekisi me ko ekenso ka say enti no me kan ya omo so ntuma no mo mfa mam no mo de beye case enti ada na anwumre no ofre adwuma ba ya na mo di wafa wo ntuma de akoda da wo na me panties dozen so kan ho me bie so na aka 6 penny when you panties so 6 patron na so fu be no e crown say wo yire dress na tumi se sa ko pagel ne baba ya beto ne sonsa no be obre ye ntoma 3 se me mfa 2 na papa ne mfa 1 na ma bre wo ne mba oni omo beja me nti me so nyo ode eche me no nti ne na aka na che so wo ma foforo so wo ma mpanyimfo se me ka mma wa wo me che ne mma mpanyimfo ye ko 17 bre patron why dey adwuma oye carpenter oye mason oye painting na biogas anya so uska ka say nti me fa nyama we ni na dini na na ma me ni egu me momentum nka me ka krampa na odani asem ni se enye santi no se meti bibia me nkasa nti na nsen ya mu no nkola no mpo ne aunties mu ma ne popcorn machine na ebro ni nyama ba yeso yamfa ye adwuma na yamfa support nkola no na se me di machine ko si honum na me start se me ye we ni pe na okasa kasa ho na light ni be kododo nti twen me pese me to meta nti se no ye na ye me asifim na majai nti ye di machine ko si inside wo be ho na wa ba se oye popcorn di akoma o de ye salaka na kwan abie sa wa ko fa 17 years girl impena wo ye down honum nti ochi ade na no de akonkosu akreti nya that time na so oye adwuma obe ka chem se yentu ya ne ka sa obojiska na no de o de hwe girl na ebusuafo nti woman bia ye ne kwa asori wo ho no na ebre nwumle a ka boka me ma mi enkola no enkono no wo ma me no papa mo ma ne ye ho ade onya me ho ade e o ma me no papa de o ma ye bi papa obi afa mo papa you are no 11 years 11 years starting in a die mo chi ni tu mo je asem na fi asem afa de mo de na ma wale eri pankun wanya ne ho ade na me ma me na oji ne musa nka be ma ne be me ho ade na me ma me de free mu na papa de wa bantum blaze afa me papa wan hwe me ayo nti eba ne sa no woman bi na ye onu adwane na odi ahyebo na wasesa nyamafie gusu because ne kunu hu a one ne be kunti na wahye da aso ati se okosi nyama mo obi na odi adwane na abre nti onu mpo na be ma me eat ni se me kunu ani girl bi twempra wo mo fie na che se nkran ne de nya de papa na o ma musika kra tadwane o kire ye konma nkasa nti eba ne sa no nyama ne na abesan ye nti mi ankasa me pay 50 cedis na me call camp na me ko to ebro margarine konko sugar margarine konko ya na nido na me dey buy nti me start here 1 week time no me nya infaso 100 cedi wechi nti me ko government school bi e wo because that time na nkola ni na gufi omunko school na ya di ya ye wo area no nti ya mi asifim nti that time no so no ye security wo school bi mu wo honum se gezi honum nti no okwa
Osha nkola omuntade atiti ne nyama no to me to brand new uniform the mom wa bra ne mani gufi omunko school. Nti na me atiti nti no me kosugu government school for teachers ni so. E na omo ka kire me say me kunu ye oye adwuma ben wo say menya desk na me si o ono mpo ye carpenter nti mekwa akoka kire nso obe bobo desk ni bi amankola me kunu so onim se na ye bobo desk. Ampansu mi di esun efri ho no mo ba teachers ni ho biom nti me be ka che om no mo se mi mo 50 cedis no mo mpe baby ma nkola no ntina na me fa 50 cedis ni nko na me nko pair top white na omo nhye down bi nka ho no mo fan start nti nyame adomedi omo je nkola no bai ade ba kwa na wo ni se nkola na nko school ni ntino omunim achuro ni nti penyin no ni na chire ba ye de omu ko share class 3 because yes ye de omu ko nursery ni we enye se ni omu tintin ni tinu na ye de omu share class 3 na third born ye de ni ko class 1 na mamie no ye de omu ko KG 1 nti nkola ni be start ohun se mi de nkola na ko school ma ton popcorn de nkola na ko school ni ntinu me ti oda kro bi ne baba penyin na besra ye oti mi nche wo porch ni mu ye be nwan ni sa ago ye ko hwa ye di wi barra besi ho e de ba sen ye se mi kunu aton popcorn machine no na omo ba be fa waji ska no eno ni me ni da so ba ko pe ada ne mi sun ye santi na ne baba no de ne nsa abo mechi se ma enye hwi wo de jaisu that na me me last born na me last born nti me wo awo kan me no nso no o se me ntwa ntro se me ko hospital me nso man to me antwa ntro na me ka kire nurses for ni so me ko hospital da wa ma me anko hospital da nti asori for na omo ni me ko data na esi asori na ye ko oja me was hospital o me di 1 week me ni su chin me ya fra me se me be no mo edure kakatanka me bo fom wo nurses for ni na me say aden me ndidi na me so na nsa ne be ma ni mba ho yo na obi anso nsi ho ye nti omo gigi 11 cedi to bua na omo de koto ofofo wo hospital ho ma me na me die na me to me di no mo eduro no nti asori for no na omo be yi mi awali fond yo uko bi asori so far those echi so far me sianwen mintle wanti mi anya nya medwuma ne sianwen kisi mi kweke ntle ati mi no wa won kono di ungwasi asem se abai wa ho fedua tisa na wonni ene wo se ati ho amana fa ne so akakra ka bone to ka so afa ne ho ati ene wo fa nkrofo mama aywa edi so akantri yo ka say nse enam so ma ye be free honum ye free honum no ye betina ni antifie wo kaso adade ho na okoka kire ni nebusuafo ni se meme mpe adwuma meme ye kwadwofo enchun me ye adwuma ma ton dokun da ma ton wache da ma ton beans da ansa na pop se me ton ade no be ton kola ni lai so mu mbeji no mu ndi no be tu ya me nsan ka bi na dwa na hye because probably we sala and konde sala isi e be je aduane a se e ka beba susuru nti okotwa asantro ni momu no me wo no ma me da ho aye bo 4 pe machi 4 na ni anti babia be bo punu ni mu ye frɛ ni dina na dina be bo punu he hana wasem no ye ntwa so se die ntina ba se ni enta me ba atiti ni nyama no ma ye huhu saa manhwa wa tuto nyama na esi ho bai me mpa aware ni bio masisa nyama ni na because me de na okoton no don go me 30 no me de atika me ntuma me bre ya me nya ye na ni na afri me se okoton ye nti we ye fufura na me nsu matematika se ba se nye dem ba me ba ye ni se odi asem na koma me papa mu na odi sika nso amom na omudi na echi nti me matiti a me femu no me papa mu still omum believe me
Obeyari yakoda hospital. Me chiriba ena yakoshwe na no ne ba first o twantro mom se manfa ho. Me ba chew. Edie na o hwehwe because what's them no. Me busu for so omo me because of onunti. Omo po so ayede aya. Omo say by force me nsan kwa aware o na me se me ntu me nko. Na edie na ebetimi ayaboa wo asemu. Sese no threati me nuanom se manfa eho ade nyama na mbre na obekum police case. Report on the channel. Obi threaten with the asenya TV so. Report on the channel. Why? A police case. Report to the channel. Na ochina bi tu nua. Ya wuso ono na ka se obey say. Pacho me dey call police station no mo se me fan call. Hello. Hello. Mr. Kwanza. Hello. Mr. Kwanza Majue. Hello. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Mbato good evening. Mr. Kwanza, bibi aboko de. Nyame adom. Ye de radi ase me pa chew. Ye fra me sofu maame wo hinini. Me kasa o Sompa so kuma se. Hello. Hello, Mr. Kwanza. Yeah. Me say ye fra me wo sofu maame wo hinini. Me kasa free Sompa TV so kuma se. Maame bi e fra ne Rita. Wa ba de asem Anna. Wa ba de asem bi abeda o so yire no no. Wone na wo nkola. Rita. Anna. Anna ai. Was one wow nkola enkono. Popcorn machine. Wafa akoton. Wafa popcorn machine akoton. My first day akoton. Popcorn machine. Machine ben. The edited popcorn no. Mami, kachira no, machine anyane dia. Me na mama machine. Ena me dey popcorn. Se onya asemu bia nkan, onhwe ye na mammo ni bia. So onya asemu bia nkan dia prosem ba ho a, onhwe ni ye. Won na me no na se, me ma we bia ni bi unya djuma me na me hwe, me na me hwe nkala ha no. Na o da me se ni ko me se an, ni se djuma ba wa pa ke nyama, asesa nkala no ko. Oko ya no so no, me no na nanom ko kata, me hwe de bia wa na me no na nanom ko kata. Me se no wutika. Ati o ka tell me say wenya bema nti no eno mfa me ho nti wa o block me na nkwala be na o enzo no wa block me mfa tika ne mfa he me kwa ne nana no mo ko go ho amane o mo fra me o mo de 5 million ene ntuma mienu ni buku ema o da na hwe nkwala no o de wo ma e tiri wo papa ba o so be ka o so we ma police asire no na wa ji o mo ne mi atise ho o di police ba ba be nti be o fe di o fa nko me man ne ma o tena. Mr. Kwanza, Mami, asamna ho kanoti. Wasi oba ho be ma 5 million ya de woje wo se wo manu krebi. Pacho me ko me na na frɛ me. Ena o frɛ be ma no so. Ena obisa ne nse nkola ne no ne me wo ye wa ma me akokɔ da na. O si da bi. Dia bitie enye no ne hia me. O mu ji size ka ne ma. No no mu ye ne ntuma ne we. Ba se abrewa ni so oji nyama ne ba. Wo ji sika ma o. Pacho oji 5 million na one call. Send this come out no kore. On sending Miss Now last time. Now send this come out. Or friend me no or disturb me say me fane me ye member so wa bra me what them dey bia no ne me kun to kwanti sa da na me block you no. En some no kan ye na me man reply sa say manya bi nto onjai ma say mama. Mami what's your 13 case I report. What's your cat say? Mr. Kwanza. Hello. Mommy. Asam no me say ni nyina wo ne nana ho, ne nana ne papa ho. Omo no mo ji sika ma no. So me hwe nkwala no. Me yale ye me frɛ no no. Me da hospital oba ho 2 times. Ne mba me no yale ye e be kan me ho. Me frɛ mami amba. Mami amba. Machine no ye me de anya ne dia. Na se onya asem bia nkan. O de asem ne nam oni me akɔ wadwo fu afrɛ me. Many of my casa, indeed, Thursday, may call her. Many nana and papa in our call her. In the honor in your bandia.
Yo, Mate. Onya bibia nka onyai. Na me pacho Mr. Kwanse. Say no na chese nya wo ne neti ana. Me ne neti no pa ke niama. Wan ka ho hwe ankyere me. Ma me say wote. Ise we fi akotra bubu achi. Wa be gi 4 million any and to mamienu ni duku mienu sa wo ba be hwe nkwala no. Omo charge me 1000 ana msi mi nya mo na mi ana me hwe omo. Mr. Kwansa wa be gi sa ni oma ni nyina. Yate ase. Wo si asem no waju mo be kọ ho ayate ase na wo so ni na ye mojafra. Eno no ye be de na ya breki. Ma eno dia baby ono be ko bi o be breki bi o mreji. Na ye se wo fa akola 11 years. Na one ne daye mojafra. Mr. Kwansa. Ma fa obi 11 years o. Me ne start nantie. Me ne ma mi nim, ni anu ni na nim. Me ko komo musika. No, anso mu gitu mu na me ko tu ni tinsa. No, wo fie se wo de ni dwane kwa. Yes, anso mu gitu mu ko tu ni tinsa nti no de ole na ma o ka ne de e kwa. Wo de ni dwane kwa tema no how many years? Wo boa. Wo maame no papa, wo maamwa wo. Na ne maame ne papa nim se akola ni sha. En wo mu gi ho sika. Ekom abatan bi ekom nti. Ye beton ye ba e de amakwasam pani ebini. Ekom nti ya ton ye ba 11 years amakwasam pani. Hwenese asa sakraman popcorn machine a oba wona na wo enkura nkono e de ye adwuma no wo gina afidie so nya kokudro se eye me ame dia na maton o kwarutu ne number kwarutu oda o kwase nkonka na mo nyina mo ka mo bi and ye breeze jawo ne se sakraman what me afọ bi pa 11 years eni na di mojafra on so ti be bi opebi on fa ko na tese no kreso ne ye wo ye ni paponi ni wo sa papa ya de jeu am se sweet bad ya ekuti ti sifu mu a esi taxi station na wo twi ni wo ye funu na wo ni ene wo se o mo so ma amwa wo e komoti awofo bisabi jimi wo pa 11 years be ma kidnapum ya chim ya anya no hwe etu wo se mu fie wona akasa no be ma bie ni ho maame e simple as that report to police station mom ba cho mo ma me letter say me fan come na o to twini so se waju ya wada eti mo nyina mo ko me de waju for letter no ko to twini o ba lo le fe je o say pa cho fiti circle de ban 120 me ma 3 million na say the one wa to ho ya de ya taduane di na so le ko why pa cho yes a champo train Kevin go in person me off hey papa we need to cry now for say somebody gay yasem to be fine fie nkono fie du pa kwatimi na wo enipa enkono awofo ni bi ho no mo a wo mo mpe responsibility ta comedy enti no mo shift wo mo responsibility ni de koma at the age of 11 years we akoda yi di no atukwan wo chi no I think 77 ke jail no be 15 years baby and one so to no ya wa ya ho ya se na wonyem no na me ka se wonyem no won wo susu ya akola bone ni bi second time of mommy first one waba second one someone who na akola just say emu ya odo what you say some process of mommy as it sana ya wo ni tie no e show Ghana flag eni jedi enim atete ani ade enti wo sha after 11 years no what be me how many years now 34 years come to you reason na wo say awade no onye onwa de so free ho obi antimi ba force ho obi antimi je kire wo fa nko ade maami twaso no me de wo enti say no sani ade ni hyetie no esen ko atwaso enkola 9 obi anko school how kola 9 obi anko school that should be one ba be here a friend say problem am a country no say be me na ni mo ne dwa wọ́n sọ obusuafo no sẹ́bi bibia wọ́n ni bibia ka wọ́n mu epusu na mi hu wọ́n sẹ́ still no wọ́n yọ wọ́n de no pusu na wọ́n so no still na wọ́n timi ne wọ́n na wọ́n sọ̀rọ̀ yẹ asẹ́rẹ́ sẹ́yìn ẹ̀dúró ẹ̀mìrà wọ́n sẹ́ enye TV so asẹ́m enye TV so asẹ́m kura
So what threaten on it and man one so case was on threaten was so margin is car into a awadi so and this own qua 1 year on 1 day and I on 1 day. It's as simple as ABC. No, sir. We jaya wariano. And quite soon I am say one more one as one. Yes, I want to quite a tea and as I say, hey, no year you may be. They say your power or your honor. No year, drink was at 11 years. No one you never been 30 something years. And so what do you know a year, Juma? Baby, I want to walk into a social journey. What does I want 9? For what? I come with you, I come here doing to the wire. And so when you move, when you are white. What you say? Anemic, pa. Wow, and you know, I say, where friends are, would you be? What? Now we pay a jury a bearman was one pound. Was some more call a friend who would you? Eh? David, Miss one can in Yaman 1 year. Would you, Miss 1 year, 1 year side? What thing was I not? I want one. I am trying to so far back now. And yes, I will be woo. Anthony was it what you know to say what you know? You may shamraman or the best and Colano. Now swap a jury and not a simple. Then some raman, no very good. Now to pay a jury. Now in I'm TV, so I am wow. This is again Obia watching. And now our dinners are one and Yanica. And they say, we put your food pursue. You can't say, oh, mamma, you're 1 day. And I was also events who are so for Diana when you are forward your good come away, and I will go a mass for 17 years anymore. Who go mass sooner than the other brand, no, would do my baby as go to me and share. So, until use your first coconut, your box, use nipple out, and yes, I will be. Ankora homes in every or your promotion. You know, fear nature. IP. A yansam kitwa. Ube ye fiura. A estate and casa. A kama. Community kama. Efe papa. IPT. For nature ho. A year 3 bedrooms. Kwajibi. 4 bedrooms. Efe so. And 5 bedrooms. A kama. And Kevin. Me pacho be brain. Baby, I will be able to me a friend. What you want to oh, F 0530 217 766. Now, only Ankora homes 4 and so any Nkomo MIA. Kojak farmer. Yen in fear an inch away. Or say the pro code. A yeti idea drew. I want to be Ankasa. Kojak Diani be no Debbie, de papa na. Pacho and not Anchawa Post come. Yet the P.S. say, to be you say 0531 069 Nabi Bia Danaquem Tago about Mesha. Kona kwa jibi. Bema to me can home. Uda yet to Kaja. Confections are kind of Tago 0243228296. Me Pacho grow fine. Ube grow fine. Why are you now? Who A grow fine. The grow fine be a grow fine. A grow fine. The grow fine. Yet the key baby a beer from Yenny dear bar. No, 22445965532 King Cracker. Kona kwa jibi. King Cracker. Kona kwa jibi. A kama. And yes, I'm getting a man who told no way ye be. No worry, Drana Joe diabetes in your common crew. Ubetimi, I will be. I think that to FDA4. Adia Tum. Me Pato Kingdom Herbal Center. Yen never fear an inch away. Kingdom Garlic capsules. Kwa jibi. A kama. Akuma Bo King. Kwa jibi. A big gunny. Nina be free. Bema be Jim say train. Tremendous capsules. No to Namusaya de Bia. 0597298855 OCP Ghana. Akuafo nyina sori e. Atosodie nyina bedroso. Am what dia? Nkonomu akoton agisika bete dia hwata so. Dawa konkomi pa. Enya sam ketwa. OCP 1515. Kwajibi. OCP 102010. Faguso. Bebi eton agrochemical bia. Ubenya bia to. Roman father. Ye nyina konkwa jibi. Ye bia to so ne yesi eni anu. Ye di hunu wo a. Roman father honti. MGB. O chia se kora. Say deku. 552 517. Dr. Time Daso. Obetwa bra to yade so. For ani kire hwai. 0244 774 282. Kevin.
Yanya flyers no any birthdays ni in front of you. Abidja 14 sim. We aye Presbyterian section. 60th Presbytery section anniversary and celebration. And na ebe basui. Na enya sam ketwa kra. Ewo bron mantam krotam. Sunyaye ensuso emu. Enunti no na kire se adaje ni posokra. Ya yebo nipa nyina nso no enkai ti dru hodia na chese obia ede ne ho so akogima na etimi na aboa na wanum na ebe dwumadie ase womo a eba ye odefo okogi amansa bo ahe kokko sunya amahe Reverend Bright ofuso asiedu enso ejina mu papa and afe yenia presbytery chairperson enso ejina mu ebi Reverend Benjamin Apia, Reverend Ben Apia, Presbytery Chairperson, ya onoso ejinemu, Right Reverend Dr. Abraham Nana Opare Kwachi, onoso moderator, Presbyterian Church of Ghana, enso ejimubi, Reverend David Abuajidankwa, and afe onomungina akabomu a yedi dwumadi kase ebrewo. Na date no eye da ben kra. Sunday 10th May, ebeba so Thanksgiving service no ewo Jubilee Park. Na afe Presbytery Ideba and also a Saturday 9th May and also Ebebaso Penel Retreat Center Ayakomaso. Shannon Asumujema Asumujen Kamo. Where ye wura Odudu Obri Bienono Martin Kwakwa James Sakosa Tejima South NP Waye BM 150 tertiary students and I walk your own school fees. Oh, Kwakwa Jane no. Why up dear? One of the say ya. Yamisha and Papa. And could afford or share one more bro and pim. Sir. Ah, now me program I'm organizer on Rabo Mate James Sakosa. Baby, my Yaman paying 1,000. Nipa I could afford 1,000. Why up dear? Why mamma, my organizer more watch on near my dainty. When do you moon kuma? And keep to baby will be a Kwakwa. Unyaba me se onyame ohira se de bia wodwen emobofo ho nyame hira papa oni wakoma so ade ne ahwede nyina ma benchire ye Kevin to aso akosi charge mama the do kan we are not be good Kevin birthday is in us ebino I doctor Osu ansa 18 birthday Empire Bompire Edemano, Dr. Franco Usu and Sanel birthday, Unyami Shroud, na Unyufra Domusonko Adu. And no swakaso, hey, Yase Wakasawai, and also Crackasay. Where am I? A DBanca. Say, Dini, also never don't say we are. Mr. Paul Asantina, Mr. Paul Asantimafu, Neba Dr. Daniel Asantimafu, Director Asafuedu Hospital, Safuedu Hospital, no wishing Papa, happy birthday, Papa. Now we do our day. A vampire mouse, and Copo you Frado Muquado. Miss and one. My lady. Every papa or baha or any baba. Yama Minubia and Adoe. May queer Canada, man 520. Or him up on my USA 2.220. Eh, Radisham. Yo, my lady made a CP. Na, asem we home. My dream who din na me who one me was here bisa or more questions we. My lady baby am adwene edi kan akoye clerical a papa picture dada we try ye boni minimum sabri ya yedi hu nkomo. Clerical no ya na ono mo na ekoto twere wo mo minimum. Wo sha we ordination and so Bible school. It is a Bible school na de ma. So one we Bible school ni di. Omo your ordination definitely. My lady me anam de me ma me call Bible school. But as a papa yi school a wakọ ne na sofudie ne ye na nanim aye sese bia pan no
a odi sansɛmfo no madwene ho a mente ase sɛ sɔfo sɛ obi awo ne ba 11 years wo ho 11 years no oye under age 1 kyese eno no kura wanwene ho watimi akoyire ne by force na wura dan mu ne na ye blood covenant hey my lady asem we no me wabusuafo amane mo jafra no wo kan ho se de asem we no ama ase Ghana no emu achebe ye de wo ho yenim ba bi a we no mo mufri enti sofo nkwase asem we odi ye nyina abusuani bia ntimi akasa obi ayedin ena watam nipa mu a de na dwane ena wakogwo ni mu ane na wo mako 9 afi kra de wo papa no wonhye da ni bra bia abo saa ena maami susu ni bra bia abo ena nkra 9 ni de omusum ho ena afi o mabeye society ne burden ena ye nyina ya dwene ho na wo sofo yi tese kra onye sofo wo kasa won kasa ye mu no wunya ya yenya wo ne kobodua na ese no Ghana no enkrofo bi te wo no ma ete sa wo de ya antete wo no mu o se my lady wo bi se busa ne nsem na ho anu wadwane wo kwadwene ho oba onya mu aye no wadwane papa wei oye nipa boni ni papa na da se nyankopɔ obi nche na adwuma wo se na nim aye sa apan kwase ade nko na wa ye na adwene so obedi ni wiase obi awo ne ba no wase ne life na maami nso enti watimi from 11 years no watimi adidimu nkakra ba benya 34 enti wukro ke be 28 na adwene no anya adwuma wodi awo na ya woda na wote ho na ye wu sei popcorn machine so obi di adom wo no bukunu no watimi afa me de hwibara besi wa wia kataban atam popcorn machine na si mu adwane e de kɔ amwa jiska agu ni bottom at the same time wasa target akwada foforo bi a wono nso kwa SSC o afa wo maami a wote wontoma a wode asie no wafa e de wo mpio to aka ho e de akwaye sa akwada akro ne lie e na sa nipa ne date Ghana hanom wodidi nom obi anka ne hwe my lady anu odi o yensa nkotie kura a won kura 17 kura o ba bi o e na ye 17 no papa we wasi ya chine ma ne dem na sister ye gina ne so na ne ya meya ne say my lady ma mi be free dem ha obi nim de besi papa no ne ne ye ne nkasa ye mu no we wicked e de no betim de akwa ye ne bra wo free dem ha yi ni nyina my lady me suma no se wakwa akwa papa ente se pa e de asi ne ho so wantimi anwane wantimi apekwan bi so amfa se wadu ho no mo kɔ no mende ma memfa futuo we ma ho se adwuma na wo se opaye sister pa adwuma ye sane a wasi aye wo ya nti be ma na eku sei on se all lack vitamins on enipa pa ya hyeda wo no anka bra bi da nanim obebo no nipa bi ahyeda de kenten ya butu ne hyebre so asɛ ne life ene watewa wagigye na papa yi eye me ya papa my lady papa yi me de ka me nko anka bibi nsi na nke oye wudini wudimi fo bi ba nye ni sei maami nso so wo de America na akopa adwumaye na afa dwene mobambo ne hia na uye adwuma na obetimi anya bibi adi de akwa wie ne de papa ne yen no ba bi ote a otoma ne yen no agi da bi ne yen so ebetimi a kire no ba bi ade ne begina my lady me da ase my lady me da ase nya me hira papa my lady say me hwe me nkonta mu ana say 16 years ana wo no first how many years wanyini so hwe na nima hunsu wanyini wanyini nti o janu afi na be keka o jaja to ano o na tene na ye den enkono mama me kwanutum kroma mama me na kwato wa koye wo ba ji badutwan ada sankono ma my lady ewrai na medika ka bi a kire no hwe mama zeti a woti hei wan hwe a wa obeku ho me kana kura kire ho obi anku wa obewu se my lady yawo ne nyema no ayire no enti ye yire no enti oni ahoto ba akokra tie wote hei on de nanim
aye ho ya wo hwe na hu se bibi ano so hu malady na ya na me pese me bisa maya ne bi malady me bisa maya ne bi se eya na e de ade ana o mo gina asase so 11 years na be me de ba ho 11 years be ma fa wo ba wa fa no kwambone so de na ko hye dem aye de obetimi suhum sawama awurade nyankopon na wo ba fie enam down bokoboko ba fie a enam ehu a ewom se yadi mojafra de meka ka bi teme akwa maladi nyam betua ne kapa papa nyam betua ne ka se me hu de men kan kire sa kwasiampani na wafo bi ba 11 years na di mojafra ama didim enam so kofie ho no amomu 20 no maladi wan se sebi o ahiafo no ye ma 20 kura na yeska o 20 cedis no da koma ne maame 20 cedis no da ma ne papa eti aye ne ho ade no no se di jimi awade ne de we ya awade sankwase ade we ya awade eti ho awu makoma konkron ene won betra fidikase yesusu wote ho ba kumienu aniema nkoye no woti bi nwane ene tie se samojafra ne beku se ne oba mojafra ne beku kwase asem bia na mudi akire mesise mojafra ne beku a sabire ye wa be kire mu yi mojafra ba bia wo bia beku awura yi efise na wate woto eti satam na wo ba kumienu na aniema nkoye no ade na sikwa so be ba bonten abe kire ma kire nkrofo ne ya boa wo eye na mienu ati wodi nso abeka wa fe na apemu a otumi sisa ne yere dross edi ko che ekoma be oba 70 years na ogusu fankoda yere dross nsia emunu no wayi mu nsia wayi ene ntoma ka ho nyame betua kwa we ka papa ejina won se ya be ko waji ahade ya mesia wo nsia yesu ye hiaw ojafra no ba bi opebi ono anko break wo se wo nsia se ya wo ye hiaw hwe wanim wo dia ne yaje ade ne yaje no ho ejima lady awura ya busuafo malady se mudi wo hia chi a sabi mo be hwere mo adepa akodai na nka bia botai bi besi nani so enye suku nko ane abrabo enti go anko school no kura nwia anko betimi ayensa no dwuma 11 years amokote be mai ade e chopa biem Ghana no malady ye mampanifo bi ntiase se eduru ba bi nkwase asem bia yensoso mo mamra ne nya dwuma de ye nkwase asem no mo mamra ne nya dwuma 11 years na mate no na busuafo aba ye patew ne yi no no asan be fa no de ne ko didim ene na wo nkra makoma konkono wanya ne ho de na papa wuti fie malady papa fo asabi o ma dwuna wunia no mo hwe mo ma awure papa e wan hwe no enti oni asa papa bia o ka de afa krama na brabo ayeye eti ne wo ya be ma no wan hwe oba wo ya jimifo Oheneni nti malady oni abada ye bia de makura yi so na malady me de ba eye sofo pani so yi oh malady na bodi komu yi ena bodi komu yi malady de he na bodi komu yi kwa do bi na bodi komu yi malady de he enyo na de TV so yi malady wona de TV so yi hwade e bodi komu malady eti mini ni gina wa ho na ye sofo sem ni krati ade abodi kom ye gina wa ho na ye be ni se sofo reverend wa hwe ohutini ya wuru na se ya wuru fi na tuagu o de o de ni no adai o de ukobi data na me yare o se no yare o ya wuru da ya wuru fi na tuagu uku ye ordination of mama wan o se no eti malady eti ndo o hwe na mama me kunu sa o pe sex won patron bravo na me interrogation me interrogating on se metwa watwa o pe sex me boa patron o ye me ma na de bi o mo no beda no patron sem hon fa me mpo a by force open share to hon fa ko be yire won wada patron ya sebe otumi no odachi ranso no ya otumi kwose nkono mama me kafra wate na wadie ni kaboka de wakobi
when you need you on a problem, that's the Osha, and a way to the dog. Other than Kuroma, Casse, that's a me. Malady, when you unanimity, Bacono, where are you? Bakuna na nim da wan nkrofo behu ni suban obedi sofo wanti manie no maladi wanti mi ani ti me pese wiase nyina hu no sa de eche ni kom kwa wanti mi ani sofo mo fa ne to so na obi hu ni su ni ne ban maladi hwe krati ohia senko dem evi se 17 years wakofa bi o mantem enche kra ono na ane ne wo so a uwi a wo yire dross ene ne ntoma wakonsu pa akopa nyina wiya de koma no anyem na maladi hwe ade ye mi hu ne se abrantie ne nam ho ye nka hwenkire no onza awofo so asabi wakwanyi momo bazo de ntoma ne ade na ba eho so ya ante ho hwe ena onam no hokoba awurai se wukọ ye wadu ho no aka kire bo mama ne se krachi wasanyim 17 years ni kani nyina kire wo mu magafra wo ne wo ye nyina kani nyina kire mo enu ntira na ntimente ho no mu hwe kwampa mo de nkra ne befa so sese waburu so ye ti no wo asem ho enye yie 11 no mu ana no wase ye ti no ana eze wo mpoma benyini 34 de ye ti na enye yie eti ye ka kire sofo pani se ba bi oni nam bia sa sansabra ne akohwibra na sebi wote kasoa yankanasem oye carpenter oye mason oye security adwuma bia uye bi enso hwoma o masku ntale to tete de be pai so apai o hwan kurai ana wagya wo magu awura yi so sesie mami maladi Abraham panuamisika ne so menya aka de be ba na maladi mi wi amba ho nti omo de aba ani pa no Mary Jemfo anti Mary nyamishi transaction ni kusi amfa yi na maladi unim enura light yasemi wuti akurase ya ti kumase boshan ni anum kumase enura ya huru wo mo wuro mo manum ba bia edumle sese so na anajo ahomachidu krupa boshan de yakoso ene maladi wo honye me enura maladi manasum gugura ne me na wuti akurase ana yi ba bia tinya akurase esu ofia potem wa sen wa kumase o maladi jai me kato mi za tamba yenye kumase na de yanto asem yi so maladi eti me pese me masofo pani ti ase se enkuruma papa o mesi ko ni be wan so pesex akoni ni ba wubiem bedudwai maladi ti ye ka kire no so opeso o kire se mmra wa santim ayiase a ebi so ogana ha maladi mia me dim number be ma awura yi eda ye wado kodura onfem na me ne wajufo ne nkasa na me ne wajufo ne nkasa maladi ye ntimi nya hwe ha ma me bisabi antwi wo mu tadua wo mu be manto wo mu kon eni kwase asem ba wo wo se me hwe me ma kwase awudro se wo ma 17 wodi wo mu ko football team na akwa edai ye kami bia monte ogusu of 17 years akra osane ne bewo anyinyi mu omu ene omu wo ne ahwe no te kaso a ati prosi for wa kaso a yesramo abrantie wonye ni papa yentie nanum asem bia yen kwase asem na odi so otimi fa 11 years ni di mojafra maladi oya mambofo obetimi ahyewi asa akra maladi fo wa fo ni su a wo su nyina mojafra ne ka ho mojafra na maladi wo mana kanta ma won timenka eti ya be fe nyamedifo pa so do won kran na se on to na onyi nsuo ni nyina mfirim na bibia anya kama we wati wei wo be ko ye papa bi wakra obetimi abreki ama wai mo fa enu de hia pa odu afra woni bota na ko no mbreki maladi na ko tenten enye yi maladi wan se ye ofrani wotin kwase mi okan na ready agro be fresu abon bia kwase awei eti won bo bible school ma hunu se onye ni papa eti mi abedi niema wei eti ntim ni ko mu gu asofo bia ni mase sofo so ya sofo akọ bible school ejira fidi kese se o twantro ya mebodua for machine na ya media kwase a oba ne na won kan fa nya ne se fa ya adwuma hwe me ma adi akoton wode komo baabi no no wode komo baabi no no maladi wei o anton anyiska wode komo baabi na nim se ayi na fa ko abrochire fo mo mane mi o na manya bi di acheche niko ayi
Ampacho ya September to mishra. woman me na me nya bi dia je chena na watwi ensema ba me so mi sika me de chen eboro me so Ampacho ya mishra. wo nshira wo so ana to giabram pa number wo kodu waju afre no mo ne mpelifo no kasa na mo for di for pa so number ma no onko no mreki nkwase asem no ma no femfiri wawi maledi me dia si ze be fa course mi bi enso nko e be ji so ana ji so 0554931921 0548931931 eh head no biku ya bo amane kai 0548931921 0554931931 Hello. Hello. Pacho, Hello. Hello. Pacho yentio. Pacho, Bema na oyesa. What's some tinitu? Yo. Wa kwasiapa. Papa, kachira ba nsi onhwe. 0548931921 0554931931 eh sasa kwa juu ya huwa no mama ya munya ya semu. Hello. Aha. Nane. Dokta. Yo. Aboma awe si odi abe. Wada woma. Mo puri yetu odi abe musu de mu ni mo ye mu betini aye. Enti mo mu ano. Nasa yini kure firi so mo jafra no. Mo jafra na aye sa no. E di nya no. Eno de ekwaye ho adwuma odifo pa. Wada woma. Mo mu ano. Mo mu ano na mo betini aye. Ya ni tram. Ni tram. Hey. Hello. 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 Pacho yentio. Le pacho. Mesrefi abotan so kuma wa abotan so mesremu ama pegie. Tani ade ni fiye no ne de mesre awu ano. Na be ma ni de wa jini papa nyanko ko be tua ne papa. Me da man se. Yenso ya dase. Ufa obi baba ayu a wo mfie du baako. Se me mane maame musika. Me mane maame musika na ba tan mo tewo na mo bo wo mfie du baako na papa panimu ne ne da. Na ye ne ne da. Ekom ne ya ho kirenti. Maame fo bi ton ye mama. Biama. Ebusuafo ye de asi. Dia ya.